Go. That's right. Het ons nie 'n box, sublimation box wat ek hier kan gooi nie. 1.6 box, kyk vir iemand wat so sublimation papier uitgehaal het. Ek dink hier staan hy nog als net hier, kyk hier deur die ruit. No increases, no anything, it's really nice. Like Harry. You want football? Use your speed there. So what's happening if it's increasing the speed? It's going to tear up the paper. Tearing the paper. It's tearing the paper? Yeah. Seriously? Yeah, it's tearing. So it's a matter of playing to find it. I think maybe when you attach it, we didn't attach it properly. So you let it first roll a couple of times and then you will check it. Did you have? Is it? Harry and Corey will show you myself. Looking for that. Kyk hoe mooi kom kleur uit. Like when you see it come, sommer Harry, kom kyk gou hier. Ons gaan moet daai op edge to edge. Ek het dit gesien by 'n ander plek op wat sublimation doen. My chom, hulle mors so hier en so hier. Nou verstaan ek hoekom. Hierdie my lyn mag glad nie, dan mag nie inloop by daai mat aan sy vakta. So ons gaan nog white ons lees ek nie hoe hierdie is. Ons sal vir die Felix wel as op pad. Sonder stop by die Felix wel. Sonder van die man. Nou dis eers kyk, my wil ons wat jy weet as die Felix wel van nou die laaste persoon. Felix sal dit gemaak van fot, one jy sien dit van die ons sal ons pres tot ons die Felix sal sien. Was 'n materiaal. Huh?